and hit the notification bell. So today, nanapod tayo special guest. And she is Alexandria Joy, aka EG. So today, mga meg, naanasad milain challenge. And it's called Say Anything Challenge! Dapat dibalikon ang word. Gulo-gulo! Dapat po dili malapas og 3 seconds. Ang loser butangag lipstick sa noun. Kani nga lipstick nga Evan Mark. Eddie, wow! Mark, lip tattoo. No ni ang gamit sa mga lipstick. First is mga fruits. Go left! Bato-bato pick mo kasi una. One, two, three, go. Apple, banana, orange. 1, 2, 3. Ala! Yung. Apple. Oh, mana na! Mana! Oy. Ikaw na, Nitch. One, two, three, go. Orange. Mana? Mana po! Grapes. Ala. 1, strawberry. Ala. 1, 2, 3. Yung. Nitch. 1, 2, 3. Boko. Tomato. Boko. Dili man na siya fruits ang tomato. Oink. Boko. Watermelon. Apple. 3. Ah! Oink. Next is mga place sa Toledo. Dili sa Cebu na lang, sa Cebu. Bumi ko bolo sa Cebu. Lani, Cebu dala apil na dari bahalag barangay. Okay ra barangay or lungsod or How? city. Sa Toledo no? Sige, kam bahalag. Bato, peko. Beach. Beach or daang lungsod, okay. Beach or daang lungsod. 1, Cebu. 2. No, si Ragay yung ginagalido niya, Cebu. Swati dit. Sa Toledo no? Sige, sa Atenes. Ingon siya ko no, nga Toledo ra niya. Cebu yung gianswer. Part ra sa Toledo. Ganon. Tahaw. Sa Toledo no? Sige. Toledo. Toledo, tao. Unsay answer ni mo, Nitch? Ganun mo. Ganon. Uy! Please, day ng ganun mo. Swati siya, G. Kaya siya may nakaswat ko. Kaya yung grand wall, G. Sa ito yan, G. Yes, wate po siya, Nitch. Hindi ko siya tao. Kabut. Nitch. 1, Solido. 2. Ha? Solido. Wala lagi may gibaw tanan lugar. Manila, Toledo City diyan. Next is mga Disney princess. Princess. Sige, 1, 2, 3, go. Rapunzel. Belle. 1, Aurora. 1. Jasmine. Ariel. 1, 2. Water down, water down. Nitch. Goan. 1. Sleeping Beauty. Belle. Aurora, bito na sa Sleeping Beauty. Sayop ka. EJ. 1. 1, 2, 3. Go. Sophia. 1. Anna. Elsa. 1, What excuse did not need? 2. Moana. Nee. Moana is not a princess. Ay, ginalang ko. Apil na lang siya kay Disney, magyapon na. Belle.
Mana, Cinderella, Cinderella. Wala na. Wala, suyop na ka. Cinderella. Putay ko ni Ron. Yung. Ha ha ha. Kahit birahi chachahi. Ikimot ang robot. So, next is mga animals. AJ. 1. Lion. Tiger. Monkey. Pig. Cinderella. Cinderella. Ba't nga? Oh. Hayop din na sa Cinderella. Chicken. Zebra. 1, 2, 3. Tingin po. Go. Lion. Ah, manalayo. Hormiga. Patay. Dogon pa ni Chuy. Lagi, dagan pa kayo mo. Ikaw. Sakto to, pero... Ants. Oh, ants. Giraffe. Ha? Giraffe. Mag-giraffe. Nitch. Apple. Ay, pag binuong Nitch, dagan pa kayong animal sa kitalibutan, Nitch. Sheep. Ila sheep. Magsaya Ikaw. easy. 1. Giraffe. Elephant. Higanti. Nitch, ha? Aminin. Gigi. Som. Sumyaso. Ants. Courage. Hindi mo na. Kuan ka ng... What? Kuan. Sa kanina ka nang ako kagliog ba? Hindi nga animal. Ako na pero games dere. 3. Yeah. Last nga round, le. 1, 2, 3, go. AJ. Duck. Kung sa kanina ka ng duck. 2 beses na yan! 1. 2. Dito. Piso. Piso. Na, wala na klaro. Uy! Ako ana die. Ako ana die. So that's it mga Meg. Thank you for watching every night. Please don't forget the subscribe button and hit the notification bell. Christmas gift na mo mga Meg. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, Like and subscribe. 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 Yeah. Like and subscribe. Bye. Don't forget the subscribe button and hit the notification bell. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo for you. Salamat po. Bali.